19 پارێزگەهên Iraq û Kurdistanê berhemên vê kargeha şîrmeniyên Zaxo ku rojane 205 tonên spiyatiya têda berhem tîne bi kar tînin. Notoçar gencên Zaxo di nava vê kargehê de 12 cûr û qebareyên cudeyên spiyatiya digel sê birandên cawaz dirûst dikin. Li Zaxo çawaniya beremanîn û drûstkirina mas, dew, qişte, şîder û krîmatên cude di Mêdîn Kurdistan de bibînin. Şînava bîdûretiya 17 kilometran ji bajarê Zaxo, kargeha şîrmeniyên Zaxo ku 12 madeyên spiyatiya berhem tîne di sala 2014 de hat avakirin û niha ev kargehe xwedî sê birandên cude ye û rojane 205 tonên spiyatiya ji bûtevaya Kurdistan û Iraq û Sûriyeyê berhem tîne. Di nava vê kargehê de rojane dikare 205 tonên şîrmeniyan ji 12 cûran hem cimas, penîr, qişte, krîmatên cude notoçar gencên mêyên Zaxo dikarin berhem bînin. Sê hêlên beremanînê dikarin di yek rojda zêdetirî 100,000 litrên avmas an ku dewê bi tam bêxinet nava bazarên Kurdistan û Iraqê de. Di Mêdîn Kurdistana îcar da gelmebin emî nîşanî hewa bideyn ka çawa gencên mêyên Kurd yên Zaxo dikarin û çawa evan şîrmeniyan dirûst dikin. Ev kargehe dikare rojane 200 tonên şîrê pawder weke madeyeke xam birêya 6 hêlên beremanînê bigore û bike mas, penîr, qişte, sê cûrên avmas bi tama neneyê, libne, şîder û krîmatên cude bi hemû qebareyekî dirûst bike. Em wekî beşê berhemînanên kargeha şîrmeniyên Zaxo da 205 tonên spiyatiyan berhem tînin li xilalî 24 demjimêra da. Me heye hêla berhemînana masî, hêla berhemînana dewî, hêla berhemînana qeymaxê, hêla berhemînana libney, hêla berhemînana kirêm cimney. Qebarê wana 125 grama dest pê dikir ta 9 kîloa. Ev berheme seranserî bazarê Kurdistanê û Iraqê û Sûriye dêne firûtin. Pênc frêzerên mezin ku dikarin rojane zêdetirî 300 tonên berheman ji hêlên beremanîna nava vê kargehê werbigirin û sard bikin. Di heman demê de 200 tonan ji van spiyatiya bişîne di nava bazaran da û bi awayekê freş bimînin. Hêla beremanîna mastî dikare rojane 100 tonan ji qebareyên 125 gramî heya digehin 9 kîloan berhem bîne. û du hêlên krêmata dikarin rojane 100 tonên 75 gramî heya digeha 100 gramî ji 11 cûran dirûst bike.
سه هلم برامانینا دوی یانجی ماست آو کو هر یک جوانا دکارد یک دم جمیر 30,000 بطلن جه 225 گرامی هیا ان لترکو نیفان دروز بکه. بینرم میدین کردستان از او بجم لبنان 7 انکو ماستر سیر چات ناوی کارگاهی دا تی چکرم پریا بی آمیره هنه اف آمیره هنه هیا لبنان کا او های 7 چیب که 20 چرکه جرا اتن خواستن دوف دا و بینه بر دم کارمندین کو اوی لبنان هل دگرن ریکا دروز بوناوی چوایا اف آمیره هنه 4 قوتین اوها به هفرا دبا و تیخد بن فیلری دا فیلر 4 هده انکو 4 سره 4 پیگ و پری مازدکه دوف دا اف 4 هنه پریکه که بازنی دیچنه جیر آمیره کدن کو 4 قپاخن اوها ین سلیفونی السرد دانه دوف دا هر 4 پیگ و دبا جیر آمیره کدن کو هیتره چه دیگه اف آمیره اوه قپاخه پریا گرماتی پی و دبسته الدوف دا اتعینه البن استانده کی او استانده هر 4 پیگ و هل دیگره و ددانا سر و رواقا الکتریکی و که هندو بینن اف آمیره هنه پراوی کمپیوتری میجیو بسرچونه هر وصا میجیو درزبونوی السرد ده و اف هر دو کارمندن هنه وکو من ددانن سر یک و دخن اتناوا ویستانده هنه ده اف استانده هنه دبن اتناوا فریزره کی ده اف فریزره هنه دبا هر جبنه کاوسا انکو هل بنه کاوسا 12 دم جمعین اتناوا وی فریزری دا بمینه و دوف دا بچه اتناوا بازاران دا افکارگهش بو 205 تونن سپیاتیا برهم بینه 20 تانکن ستان ستیل بردوام خام پیویست جبو 11 هلم برامانین دشینه 4 تانکن دوی کودکارن 32 تنان حل بگرن و 7 تانکن 14 تنی جبو جبنه لبنه و قشته لآلیه که کارگه هنه بتایبت البش برهمهینانه هشتی گنجن باجر منزاقو کار دکن لهر خطا که انتاجی 3 تا 4 گنج کار دکن اف گنج تا هاتین افر کرن لدی ستاندارد جهانی معمل البانا ده هر دم جمیره کده به هزاراج پاکت و بطلن جور بجور و بقبارین جدا هلن برمانینا اوی کارگه دروز دیکن باشه کوالیتی کنترول یوی کارگه کارمندن کوالیتی کنترول و سرپرشتیا هموان دیکن به تستن خواهین کیمیایی و ین فیزیایی اونا هلن یک جوانا به تست بچه در وی کارگه ام باشه كواليتي كنترول فابريكا مادا فحوصات فيزيائي تشتكن فحوصات كيميائي فحوصات فيزيائي جريدان بطعمه برنگي قوامه و مثلا فحصك عام ام بو منتج خوشتكن مراقبتي عاملي تكن هر ساعه قاپاغي و تاريخاوي طعماوي شيرينه طرشه فحوصات كيميائي جريد ام سي فحوصات تشتكن إيكولاي كوليفورم مولديس أف حصاتها جريداينا عفنك هبي نبا فاقجيا ماستي هكر خلالك الماستي ما هبي آن منتجي ما هبي خلال چلو هالساعة حتى حفتة ودي ساعة مرة ديار دكي عفنك سر ماستي بهبي يا ناو ماستي بهبي ده هر نیف دم جمیره ده 5 تونن ماستی تن دروست کرن و 3 قوناغان ده در باز دبن 4
14 جورên taybet hene ku dikarin 1400 kîlogramên mastî yan jî 700 qotiyên 2 kîlogramî di yek dem de di nava van jûran de durust bike bi pileyeka germatî herûsa rêjeya şê ya taybet de. باشه که کابون بحث بکه ادناوا کارگاوه دا ماست حتی درست به چه قناغه که را دوچه بله کاک دلین الوی جهه چکرنا قناغ چکرنا ماستیه الوی جهه الوی وهله جه چکرنا شیر ماستیه باشه اوه چت کن افتان کن هنی بوما بحث کن از کن زان ام بینر از کن زانیم که اوه هر پشتک هر آمیلک داوا کارگه ایدان چت که و کاری ویچیه بله دست که شیر تیتا حاضر کرن شیر تیتا حاضر کرن پشت اینگه تیتا تجنیز کرن شوی تجنیز تحویلی واقعا 10 ساعت تیتا گرم کرن پاسلای به مکینه 85 درجه تعقیم تیت کرن و تحویلی به قازانات بزن باشه اف قازانه نانی چت کن اگر ها تا اف قازانه تا قازا دا قل برید مینش بو کو تعقیم باش بمینتن مرحله هولدینگ پشت اینگه تحویل بدت تیتا مرحله دی جه تعبیه کاسکا وکه با گنجا با گنجا البرت تا تعبیه کردن اف گنجتها هر کی تعبیه عربانک ماستید کرد باشه تبحثا تعقیم کردن شیری کرد بله باشه بو چی ده تعقیم کردن شیری مجبور کو او بکتریات مضر نافی ماستیدات بمرن بو تاثیر وی کسی بکن تاثیر وی کسی نکن یکو بخود باشه مانه دی بیشن داوا ماستیدا بیا به بکتریا هبن بیا بکتریا هبن للگلنده یه مضر جیه هست یه خراب بو بمرن و موضوع یه کاری خونه اکن باشه بگا به افگان جین هنه ایمه چه بگم از بینم سونده دستوادانه گلندک آمینا و چنت نواندک جور آوه افغان جتنو که هر چهار گند هر یک ده چطور سر عربانه که ماستی سکنید کاسکت ماستی هر یک 2 کیلویت ماستی ده بردت کاسکه که دا بواسطه وی جهازی اف جهازی ها تحدیدت کتن کاده چند شیر چطور هر کاسکه که دا باشه هاکا و بو چی دروز بونا اوی ماستی از بینم ریکن دستی هم کار کنه نوه که آمیرا هم کار بله ماست دو نوع ماست هستن یه هی که واسطه شیر گرم تیتا چکرن یه هی جیب شیر سارت تیتا چکرن هوموژن جدایی انا بینرن یجام خواستن جدایی بسان بله اف شیره ها شیر گرمه که هنده کسی تاین 8 ماستی کن سرتیکل سر بتو و سرتیکی و خل سر ها بد هنده جتاین نه ماست دبیوی گرتی بتن و سرتیک سر نبت بس ماست ساده یاشمه بی دبیوی گرتی هم که سریوی گرتی اکسپایر دیت هم که میشاب سر بچونه پتر نینه او پتر خود گرد بله باشه چما دوچونت بان غرفا بست بینم گلک جور و هنه اف اوده شولیواچی بجنه انکیوبیشن حاضینه لازم با انکیوبیشن دا پشتی تیتا هیوین کرن 48 درجه 3 حتی 4 ساعت ها بمینن اتوی گرماتی دا حتی شنیکا پیچ ها بگه تا 4 حتی 4 و نیوه باشه امین ها بسیار اقا گلکی گرنگ بگن بینرم میدیم کردستان شیکاکاوه و که کسی که پروفیشنال بیواری داد بجم زیدتری 10 ساله زانیناوی هیا درباره چیکنا ماستی بکردی جوازیت نبینه اف ماستی کارگه چید کن و اف ماستی خلق المالونها شیری این رو چید کن چه جای دیگه که بو چی اگر یه باشتر بشی و یه باشتر یعنی خانت باشونه هر دو گاش مرا بشی بله جوازیات نابینا یه ما و یه مالان دا یه ما 2-3 جارات تا تعقیب کردن آنکو گرم کردن یه مالا جاره که و نسبه بکتریا مضر نافی ماستی دا گلکه ما لازمه نگتم بتن نبته اما یه مالا نه فرقیه هیا و بلکه المال کم زیده و اوه هیگه کم زیده نسبه بکتریا بلکه زیده بتن بتن بجینی هر دو کاری باشه یه هر دو کا باشه لی دف من از وقت شخص یه معمله فاقشتر در کبتن بر چی فاقشتر در کبتن؟ چون یه معمله نو که از همین رکت من تعقیم کرینه همین رک تعقیم کرینه الگل اندجی گاوا حاضر بی قپاقه کت ایتا کرن تو ناهلت هوا اجدر به تأثیر بی ماستیب کرد لی مالا تو بچی مارکتا که وکی دیوی کاس که دینی ساکی بلکی
توزر سره هوالد اما به هر ناچه بتن هوای پاکش باشه بینن میدین کردستان هین کلمه من همه اشتا نشانه بدن که پروداکت دی آیتم دی چهار قوه به کارگاه دا تنه بروان از تو پیک بپشنه جو بسخته هەروەها چار هێلن دن هەنە بەشێ دروستبوونە ماستیدا جێرە دەبێژن هەمووژەن ئانکۆ ماستە بێسەرتی و دکارن 32 تۆنن 125 300 450 و 700 گرامی دروست بکە الوێ دەرێ سێ هێلن دەوی یانجی ماست ئاوێ bi tama nehneê û bi qebareyên 225 gramî 1 litr û 1 litr û nîvî dروست bikin. Her yekî ji van hêla dikare 30,000 botlan berhem bîne. Rojane 36 karmend li ser van hêlan kar dikin. طيبت البي اولي كارجاهي ام دوي الطامة نعنعي تشيتكن ما سي خطيط انتاجت هاي ايك شوانا 225 ملم تشيتكن ساعات اذا حت هزار لبا تشيتكن يو دوي هر ديسا اوجي حت هزار لبا تشيتكن ساعات اذا اوجي هذا 225 غرام يو سي نهي دوي نه 100 غرامي تشيتكن يو لتر نيفيجي تشيتكن ساعات اذا 3000 لبي دوي تشيتكن Niha amîrên drûstkirina botlan ji bo kargehê weke kargeha drûstkirina botlan plastîkî di nava kargeha wan da botlan berhem tîne. Ev karmendên henê roj bo rojê fêrî amîrên nû yên kargehê dibin û berhemên xwe li dîv xwasta bajêrên Iraq û Kurdistanê dروست dikin bi baştirîn qualîtî. مال اف کارگاه ما سال 2010 ما دست بکرد دست بک اولی ما ماستو دو چید کرد مغزنا ما 1200 متر بی پشتی هنگی ما قوناغ اگدی دست بکرد ما دست مغزن اگدی جماستر ما چه کرد ما دست قشتای و لبنای و کریم جبنای کرد مال پیشاهی که 20 عامل هبیم پشتی هنگی ما کرنا 6 عامل قناغا سیج مدی ساجارک دیده و بطلا ما دست بکر ما چکر ماست 7 ما چکر کار عاملت خواه میدگهان دین حتی نوت عاملا پشتی سالک دی ملبره و امی پیلانت خواه چید کن امی دینن ام دست شیری بکن ام شیر مطعم جی چکن ام هم شیر دی جی چکن و ام بدخلنا مطعم یا عادی و ملبره ام مستمر سال بو ساله ام هر وی کارگاه مازن بکن و ام هر گنجت خواه زاخو خلق خواه زاخو خلق وانگوندا خلق دولو برید خواه ام بیند وی کارگاه دا ام بدن شولی دست بیکا ما تشتی خواه بلکل زاخو دهو که و هولی ربتنه بلاوت کد بس ایرو که ام زاخو توزیعت کن حتی مید گهینا بصره و امینوکت گهینا سوریا جبر خوابه و ملبره انشاءالله ام وی کارگاهی هش ماستر بکن ام تشتی خواب گهین بلکو گلک دولتی دیش 7 ساله 94 gencên zaxo bê kargeha Elbanan yan Yaspiyatiyan birêve dibin û mihane 7500 tonin ji 11 berhemên cude ku dibin zêdetirî 30 curên cude berhem tînin. Ev kargehe bi tenê dikare rojana hemû pêdiviyên spiyatiyan ji bo Kurdistanê dabîn bike.